side honum na accident asi 1.5 years afei na wo hwehwe driver dientia my boss and mentimi am twa no be mic ne mame e boss and mentimi am fa ne number nti me hu yanse me da hospital nti e hono na me nso no mabusuafo aboka ne bia ne me kan se doctors nso ahwe me bia afedi anwode nasa na me se me de ba dan mo na maboa me ya boa ya hwehwe driver amount accident esi 1.5 years there ya beda kwa hu driver sabri esi ya mo report ma police bacho debi adentia eja adentia report ma police ajo sata na me da hospital ntini na debi o da hospital o worry bacho oyiri ni o da hospital woyiri wo ho wabusuafo wo ho wo mo baaye no the first call a police station na ba bia accident ni see ye no posifo ne bekọ ho no mako take measure na eyewitnesses are around no wo ma investigations kakra e wo ho no ma bisa questions na wo matimi kura de tracy driver no e bia no obi kura gina ho wonim driver no e bia obi gina ho wo driver ne car number ni nyina ma anya san hyehyeye no bacho David dentia ofa kente no ho na mente won ka dentia adentia my boss no na mebusuafo nso no asemu nye ayi emame enya se wabusuafo mu nye nti police station a wabusuani enya accident no age se wabusuafo wo sika ansa na wo matimi report accident case de akere police for eya Ghana moma ye meyani na ho wo niema bi ho wenyina ye di sua de se accident si a no matter the situation wonan so kura na car moto bicycle kura de bibi be fa wonan so a e wo se ntempa na no wutu America ko police station ekwaye report because car na se moto na bicycle na afa wonan so kakra bi no wunim de daache ekirasem e de bebraw ebi ni se 1.5 years se wuti he ya e ka e me ne wunti no hwehwe driver ye ko hu ne wan ye ko hu driver e wo hefa na wonam kwan no ho wuti moto so anasa de na wo ye mana me wo kwa me nam kwan ene ye den accident ne ba ne sen e ba ka ne tea free nti tea free na e betwi fa me so moto ye ka ne sen ka na e fa anwe ni bia na se de hia anwe ka nti e ba sa na tweme e be hye ka na se Jesus me twema sisa nti me kura menya ni etwen wasema ne ye den me yiyo me yi kwotepani bia nkyere me anopa ya anopa tututu oba be yi enwi entre usiafo minim se ohu no ase wa me kwan mani bozo anopa tututu obe hu na me hifa na etwen ofa ya ube bie ne ma so akere me he na etwen ofa ya ba twe me fa me film nsi ene ye den na twe mase enti wo hotiti ya na se wo prai wo nyina titin etwitwa me nte wasam na see you enti se wenya accident wo ho atiti keke a di enti na akofensunsu so kese se ya brɛ be ma de na to wankasa ma e ba sa no na doctor me mfinyina me nsuru nyina ayi apie ama doctor se obeyem surgery enti 1.2 billion or so obejim ja 1.2 sam no to wonom na me de yen cancer mu ehia wakonya accident nsuru nyina ayi agufom obeka no ebi kura na driver wode ball wo no that moment no eyeyam hyehye ene ma ni dwane ye enti se si a wote wonkan ebia ne nyankopon ya dom na driver no aka na koma ama na ba na waba beboa amwatua wo kabutu wode na 1.2 billion na 1.2 billion dia to pote ne de wonka ho asem be ma watimi anya accident wonsunu nyina yi agufom elda enya sam keto no waka ne sa no wanya accident enya moto na wote so wonsunu nyina yi agufom to wode 1.2 billion wonam ho kakewu wow na mo baby bi sa wo ko wadwumu eno wansam na waka na ka bow ama wonsunu enipa nsunu gu yayamu yi oh god wo de atu agu abonten wo de 1.2 billion man pet driver no sama da form sa ya hwehwe driver no ebia ne nyame ya dom na aka na koma accident ni si ya wonsunu nyina yi gu fom unya ho footage kakra bacho mutwa pictures bacho mitwa pictures wana utwai bacho me ana mitwa obi a wo da honom a wo da moja mu no wo ma obi twa wo picture bacho asem ni serious o
ofanko o say afeben 1.5 year until last year 2025 year na nipa wo ho 16th January na nipa wo ho am na tam ko hospital scene ho no de na amanfo ye boa o see no na amanfo obi abehwe me amedamojam obi ade nani bebo me so a na say obi anim se mewu enti egina taxi be mi enu kura omo de omani bebo me so a na obi aye eko enti amanfo tikam no mu ye videos video mi nko a to mu video mi nko to obi dumfo bi na eye ma emoa chest accident na si a wo da mojam no na enkofo eye videos etwitwa na producers nipa ise menso na wo the pictures na ma producer bacha me man. Oh God. Ohi fani bacha me film kasagwa de animu na bacha me film eba me film eba mayas. Wow. Jesus Christ. Where dey nyamenku Ma adeni e serious o me bacha munyi ne be ma ni free video ni mo ate mo de munye ne photo mun cropping twa ne be ma ni free mu where your picture na mo aye ne picture amaye anopa tututu e mo de kote penny entre asemo na enkofu otwitwa pictures obi enya atorenchem kese a enti sei elder na desani enya daje etwitwa pictures on the phone. Oh, also sadia na ekoso pa o man Frimpomaa instead some be boa tam na ko hospital ebi at that moment ebi wo ho a wo mu wuwu that moment na wo tam na ko hospital ntem na say doctors attended to the person be boa no but the here you first to report do obedi kind dia to social media eno ene here bema enti wani so te wo wani ba wo ho so no wadwen ammo ketekete say yen kwohwehwe driver no bacho ba sa no na me hu de meye ntina minka ne say hospital na me dantina menya boafo bia obedi obusuafo wen bacho mo wo boas enti 1.5 years waboka surgery ben na doctor so obeya akwakodu 1.2 billion na sese wo hwehwe driver bacho surgery meye ya mensuno na doctor yi ababeto me mfe ona me jam nine baby a wonsa hye na ho de say nya obema so pagya me hwe left wo me mpagya baby a obema be show yeah left side cameraman bra studio mame rade emuhu kai jina ho ba cho mama ni nyina osa ne be man show enti cameraman ma yen hwa de ne be man show enti baby a plaster ne bobo no ho na uja wo nan fa tena se asa de no kremu aye ma o tena se mame kakra cameraman mo ma yen studio misra mo kakra tena se mame afi tena se tenasi enti se enipa desani gya ne nan fa ne to no wo de ne de da bi be ma Emmanuel me mfe na me gya me otu ase mu aye ma o bacho aye mu aye ma me bre me se madwon so kra na kire me da ho sesi a oti hoi bacho sesi a me di obe ma ye adwuma da bi anya adwuma 1.5 years ni ensori da enti rubber dem ana bacho menyi ubema bema ne de me pese me hu ene de against ethics no say obeyi ubema e de ato TV so obe Johnson a enam rubber mu bacho kire me da ho ansa ye de catheter to ubema no just a wo sign da ho ansa no watimi adwonso menti ase because catheter no say eno na etwe Johnson ni pie ba wo situation de just a wo san chia wo ho to ho bacho kire me chia me ho to ansa na aba etu wo wo feel say Johnson de o me feel say Johnson de me but ana my ase me ya oh God ma me bre asemo me da ho nso enti se ube pupu aje se wo da ho ansa na atimi abegu wo mfe ho akwa remember say we nso ye infa the other TV so
mesre o sere so nie wo nan so so nya sa problem ni bi ka na twe ma sesa na me na nyina ena obi a ochi anwea ka wutimi de ka bo bi 2025 na enipa ni wu wo mo atwa hia eye videos na wutimi edwane a minim say that time no na CCTV cameras no ebi bobo ho de a baby a accident ni see no na cameras ni bi bobo na 2025 ko 2 years kura ni yi Ghana di 1 month kura wo kwa wunya footage na ekeka ko 2 years asem ne mo awrem te say doctor say den no betimi ayede aboa o doctor say obejime 1.2 billion and son why me surgery. Me say den no betimi ayede aboa che say wo dia 1.2 billion na yare na we yare na ye hwe say nka driver ne beti ye nka no aba bebo e ho de wadwe ni wo 1.2 na be ma mo wadwe mrefie ha why mesre wa doctor say den 1.2 ni de enim say yesika wo de aba say kada ho ndi ehwe driver no meboa wo ba den surgery no okoye de ama wo asa aka no mumu da ho ajo me nso no ba bia me gya me nan fa ne ba bia me bema me junso fa no eno no okoye me say o person mo yem say wi e ma na omo correct ba cho e ma because adia we to abonten sesi a wo so original ye kura no me yem ahye me wo tena si o bre wo hin na ye wo ya ma me mfi why I say oh God answer na obenya accident na oye din adwuma ma na me no obi na ye adwuma na goldsmith na wadwuma wurai mo nso eboa me da hospital ni nyina mo boa adwuma wurai say dia no aye den because 1.2 billion there wadwuma wurai friend say ba cho o de kofi agiman to nkra o say accident asi over 1 year eko 2 years nie afi no aba driver no one number there be yenim ne picture car number ebi ni honom enti say de duru no ato de den ese adofo etimi kabom eboa wo enti wadwuma wura no be ma to ne nkrai na yenhwe de betimi afiri ho aba me master kofi agiman a wo tiptole a me no ye adwuma a me wakola nana ya usu menya accident esi a me master me hiamwa me srewa boa me tonkrani biemoi tonkrani biem to ani breso ma o master hu se wani abre ma master hu se wani abre me master kofi agiman a wo tiptole a me no ye adwuma esi a wakola nana ya usu a menya accident master me bre esi a me hiamwa timisrewa na boa me emwa 1.2 billion Mrs. Atesay ami adumu mama ya fro say acho efemerita uranya accident na mo ware pacho ai eti 1.5 years ni kojo to pacho ai ma ne be man sorry pacho de ene se wunya bi ni de bi mama ukondo se se de empesa wodin bransa nti adwini ni ho mama Mrs. na ukunu na busuafo wen pacho mu oboase okay be ma obo busuama ne se ka ba ni ba chan eno mo sesen omo so egusu a me da hospital nyano mo gusu ye memmoa nkakra kra ba disi ahoden no obi eni ahoden mo maye sen ye maye tu okwa sorry ben chese wo be ma no nkai wa sorry a ukodin wo yire na wo kwa kwaji assistant oba mokodi sorry pacho e international holy ghost fire e wo fine pacho fan ko barrier international holy ghost fire sorry sofo sorry ma den no mo so aye pacho other hospital no mo boaye there be o say de ye free time and other hospital o say be e duro no 1.2 billion oba enye sika ketua o 1.2 billion enye sika ketua eti den ena makoka kire sorry sofo a wono so ye pacho ye de akoto omo enim omso mugu ahomoa so ahomoa so de be mai say de wote wo kama yi o sorry a wontimi be ma kata ho na sorry nante ma mehwa de look camera for yeah she
She. Ontimi nya hwe. Ontimi nya hwe dan wani bra. Ontimi nya hwe hwe said we see sugar. Oh God. Oh God. God. I am very serious. She kwanya deseni efa so tena se na ose obejon so a agese wachia ne ho ato ho obeda agese obeja ne nan a agese wadane ne ho ato ho utimi didi chwa konwa ne braweni mame metimi didi ba mentimi didi kese eduane kakra to me yema na me yemu ya because udidi kese kra na se ekotim wo yemu a obeye den me maame anti araba dade ewo UK elder na no ma o send 1,000 cedis say yemfa nko lunch na 1,000 cedis e de betimi a chedi oh dabi ye betimi a chedi abra ye nua be mai wo ho ye ntimi nche ne abusua enti ye lunch 1,000 Ghana ye de to ase 0247 27 03 27 ye den kanye se ne ye no asem otena se a wo kan driver yi de si ye atons wona akora no enka won konkohwe se ye nua be mai wawu anase wote ase otwifa no so ne nso nyina agufom be ma panimu wanya mfie sen I show me 42 years. Bema penimu 42 years. Yemfa said that time. No 40 years. Na ojane 9 efa ne mfim. Eya wote tan wo mfim. Uyi mframa wo ho. Ba chwan ba na ma roba na ehye me no ewuhuru. yes Kire me se mimia. Chese wo mfim yi mframa bone etan ba aje say rubber na so wumia rubber no say de be amframa ne be free rubber ni mu. Oh God. Abusuya mama ye mo ye nua be mai 0247 0247 27 27 03 27 0247 0247 27 03 27 sesi aye kase ye nya 2000 Ghana cedis e de ato ase Maame Araba Isaba Dade UK wo se yemfa 1000 cedis ento foundation account obi won chire na na de aboa no na yemfa 1000 cedis nso enko lunch but yentimi hwe ye nua be mai se de wosi bre no yentimi hwe se wonfa ne toilet emmo ne mfim enante sao that be enya possible ye kase ye tena se ne ye twi ye ni atwen driver se nyame beka na koma ye de ba ye yesre o papa driver yesi wudi boni aboni bedi wachi wonkwa na nyina wudi boni a boni no ebedi wachi wonkwa na nyina enti ye de yesre wo se wote yenka anase ohuni pa bi ete yenka onyi wasutire se eka abanie enti no ewo se wo bra beboa 1.2 billion enye sika keto ho asem ene ye kan yo enti mesre mo amofresi line so no eye mobile money number aye de boa wo yonko enti mo de ye bebubo din ewo so enti mamo mfre edin ebeba eye MFK Foundation anase Charlotte Frimpomaa Korankye 0247 0247 27 03 27 0247 27 03 27 and 0247 84 80 52 0247 84 80 edino eye Charlotte Frimpomaa Korankye anase MFK Foundation ubetimi ede odi aba abusua yese yemwa nipa
ewo bra otiasie enye bra wawuo enti no mama yenhwe na yemwa yenua bemei yare ya enti abusua ani die mu wo sende ba na opese ebo udin a na odi udin so asende yen ewo text message anase WhatsApp yebehwe na yabodin adawase. Mariam Al Hassan was send 50 Ghana cedis. Abbas 50 Ghana cedis. And a Janet Owusu 50 Ghana cedis. Esinam Afram 21 Ghana cedis. Odi free Ashama ena ebaye erade onshiramo mo amudin edi kan abai eno ena mabobo enti abusia number no eye 0247 27 enti ni diemu wa wafra wugina so no number ya na ede ye adwuma ni diemu wa wugina so sesie number no ene ede adwumenti kate no na yentimi fanya adwuma no emwa wunua bema ne ho akire no why eni diemu eni diemu ma me odaso agina so hello mama bema ntimi kasa kate no kate ni nti bema wonte oh bema na mati yetie we I'm making a start in my wife. Me pacho you. Because every criminal do me send it Mate, nyami nshirao, why? Enti eni die mo amesremo. Mama yemfa phone nye juma emwa wunua no. Evelyn was send 50 Ghana cedis. Ellis enso 30 Ghana cedis. Chifo praso freo Hana Educhie was send 100 Ghana cedis. Eni die mo anti wo de ba wode fa wudin ebra na yemmo wudin enna wase esanse wase yefro Jamfi wase the 100 Ghana cedis. Daniel Tamaklu 50 Ghana cedis. Erade onyemu nyina kese. Mary Chate enso asende 50 Ghana cedis. Jamila Shaibo 50 Ghana cedis. Radenya Mokesie. Number ni 0247 27 27 27 03 27 0247 27 03 27 and 0247 84 80 52 abusuan yare ya yemoye ni book no so Lawson 96.3 amanfo messages Twisty Lee was a big wahala kwakuye boa was say ofanko people where are you nti ofanko for ye hwehwemo mama ga emefa was say I can't watch such images so I don't have the heart emu eja but obeye ne den boa NSA boa yenua bema no nti number no 0247 0247 27 03 27 0247 27 03 27 and 0247 84 80 52 edini ye Charlotte Frimpomaa Korankye na se MFK Foundation social media manager Mercy Anona or send unlimited bundle no any die man ka mo block na ebeboa o ene ye ni abre nti mo block no wo Facebook no so said ye be hu yanim na yakenkan messages no ya man for day but ntimpa cho nso wo social media Facebook na o send bia obetimi de udin na fa ho na ya bo udin e de adawa say Armstrong Nana Kwansa was say was life all about we are simichiriwe mitan we one day na atorenche mato abranti oti hoi wanka bia nhemu wanka bia nhemu when your friend is sign why yarefo amamu bema da accident ni si ye na wokwan achona mekwa djuma kasa kese na mekwa djuma ma anopa na area anopa bedtime be 10:30 to 11 na dasani da ho na ne nsono egu fom na enkofo de cameras esi ne so
instead say a beboa. So what happened to humanity? Dear ness nipa ye the boy nuya e wo bra wakwa hiem. Pictures itwa. Video sitwa. Wakwa adwuma wo enye se bia wakwa akọba akohwie bi. Abusua emu ya asori ma a Christopher enkremofo abosomsomfo obia Ghana for asanteman moamowa manone abrochirefo obia asemwe die yenyina ene yenya 0247 0247 27 03 27 0247 27 03 27 Kwesi Remix was a man needs help and Abigail na kite was a let's donate kitwe biensa ebusia kitwe biensa yenu abema na kwa huhiem na minim se onyankopon ebehye ne ho animunyam producer Momfa Bill no ento TV ne so ma menhwa de enti 120 meba cho himfani na me jamena awia me pepa ehun video producer ye di video bi ho nkomo ntima wa adwenmra ha mame nana meteo se we rubber me jamena awia na rubber ne yema na mayi afri ho na afi me pepa rade chese wa na wodai ya video na eda so yi mbachan wa na wodai ya mbachan e na wo pepa we jana ya aba won fi aba me nso no rade abusia ye moye nua be ma no 0247 27 03 27 abusia maboto maboto mama ye moye nua be mai 120,000 Ghana cedis be ma dan na wodam a na wo ye video no hospital anase fie bacha ona ye kiosk mentio bacha ye kiosk mu na baby amoda ho na mote bacha abusia brabe shey eda we mu na ate bacha up till now that's also now we adwuma wo Goldsmith nipa na me ne ye adwuma no before na ngasa no yale we ni bae no ase edan na me han me fie wura ase na scan wento enti time a wunya accident ne de na enye dan we mu na woda but accident ne bae no fie wura too all because untimintu ya rent eno akwaji kiosk we abusia brabe hwe kiosk ka ye nua be ma no odam enne munchire mi nua be ma no odo yese me wafa kofi jima ne ka wase ewiase tamema but Lawson Afisem so de ye prove a kire ewiase nyina se ewiase ntai bema 1.2 billion nyankopon ti onsabeka 1.2 billion na odi akwa ye surgery no na oho ato na dachi bia obesan aba Lawson TV ha no na ye aseda nyom na odeba 0247 27 03 27 0247 27 03 27 and 0247 84 80 52 0247 84 80 52 Edini Charlotte Frimpomaa Korankye anase MFK Foundation mafia kakra aba no bobo mayinti yegusua esrese munso mode be baba be support muni ho ayi ni ho sebe ya yenua be me obenam yeso na wenya ne nkwa Ahmed Sani ede 100 Ghana cedis Karum 50 Ghana cedis Portia 21 Charles Kofi Apia 100 Ghana cedis Joseph J Mensa 51 Mary Quantin and so a day 300 Ghana cedis Comfort Menu 30 cedis Della 21 Ajimai Boache 200 Ghana cedis Elizabeth Nyakwa and so a day 31 Vida Pia 31 Barikisu Eddie 50 Ghana cedis
Justina 21, Alberta Oben 100 Ghana cedis, Georgina Mensa 50 Ghana cedis, Gloria 10 Ghana cedis, Echa Felicity 50, Mary 200, Alex Amponsa Denedie Abba, Akresi 50 Ghana cedis, Adia Pena Natural Cocktail, and so at the 100 Ghana cedis, Esther Amponsa 50, Rachel Usua 50 Ghana cedis, Anna Ruth and so the Nedie Abba, Mercy 10 Ghana cedis Accra, Helen 20 Ghana cedis, and Yegusua train say, Mam Bacho, ye 5, Menam ye penny. And Omo Akawe. Mama can, and your man could for my Joan Quanum. And I'm a so way, papa. Papa baby. And I'm a me. Me mamma so cry no ma. No kwenya me anim mamma so yale wasa da dem sisi ameka se. Mamma na me koba, mamma yire ne me banya bi di mamma so ahwe me mamma. Ana de we atum. Abusua ye nua be ma na kosem ni o. Se de da yetena se amoye edema afoforo no. Ye nua be ma nso so ode ne de aba enti yenye na ye moa no. Ye de yate ye 2000 e de free mo. Onso sen ena de ba beboa 0247 0247 27 27 03 03 27 27 0247 0247 27 27 03 03 27 27 and 0247 0247 84 84 80 80 52 52 Erade onshira mo a mode ba life change arama mebo no so was 308 Ghana cedis life change erade enye okese emayen na kwa me was with God all things are possible. I know with God everything will be possible. 0247 0247 27 27 03 03 27 27 0247 0247 27 27 03 03 27 7 and 0247 0247 84 84 80 80 52 52 0247 0247 84 84 80 80 52 52 Charlotte Frimpomaa Korankye anase MFK Foundation Elder Maame Frimpomaa no kwasam ne se yenua be man wadi amia yakase obi adi amia yenua be man adi amia na esese nipa ho kire na nipa boa no eno nti mesre na yetiefo ne ahwefo omo de omo ye ne daa wo akoma pa binum wo ewo nipa ho no omo ye ne daa yenyi wo mo boni aye wo afidie so de beka ne se nyame enhyira mo na montoa so onse Maame Frimpomaa de ama merura ho pa wa asemi mutitiriw ne se abrante na adware gina kwa ho kwa adwuma o kwa adwuma akopɛ bibi aba mo ne yire ne mma enya adi obetia ne se oba utifie obetia ne se besene kɔhwɛ ukuru na ne nsono atu agu okota ne nkyɛn no adanya tipa truck bi na abetwi afa ne so yawa abrante ya fam nyina da nkyɛn a nyanyame ankonte ase me hwɛ ade no na me dwene ho a ewiase esan wo ho na hwɛ abrante fɛfɛɛfɛ ya wɔte ha yi enmonyamfo pa sei na asɛm wo ya to no enti adɔfo moayen na yanyi abrante yi nkwa ensi ho yes na basa awurade be hyira mu yie nyame asɛm mu no de nyame hwɛ wo ye ho ne sɛ ye bɛyɛ papa ye bɛboa de ne ho akyere no enti yetiefo ne ahwɛfo momoa na yanyi abrante yi mfiri ne wonam mu sesie sɛ ade bɔ won won fimu ebu na uja onan egu na wayi afiri ho mame
asɛm na anya asɛm da fo very dangerous. Anya asɛm da fo kete kra. Yeah. Clifford Kojona now so was sending 51 Ghana. Edia ebaye Clifford Munkaila. Ewo Medina ebusia erade onhyiramo. Papa. Mo Facebook a mo send benyina no erade onye mo kese emfa emayen. Sunday 56. Edam bacho. Nana Jemai. Ese wa Sunday 50 cities. Nana Jemai erade onhyira wo mayen. Ya baba ko it's a constant. Was say or Sunday 500 cities. Nyame nhyira no. Sister Constance ye share anymore. Ye train. Or Sunday or Sunday nsuo to ho. Or say nsuo gugu ba we si form na wa Sunday 500 cities. Me am fa moa ye nua na wote ho no wote ya no say na ho ya no no. Yo. Mrs. Rosemary Cheiba for 50 Ghana cedis. Rade. Esther so send 10 cedis. Tete Esther ewo Facebook ne so rade nyamo kese emame wa opese wo hwe no Lawson 96.3 Kumase ubetimi ehia ye wo ho na onso waba behwe de ekoso. Number ne 0247 27 03 27. I say, please, I am a kid, so I send only 10 Ghana cedis. Nadu 10 cedis. Yes, Ketua bien, so antikakrebia will be an ode bar. Ebeso ye ni Janet Logosu 20 Ghana cedis. Gloria one for amount no amma Mercy Bear 100 Ghana cedis and Danso Mary also you didn't mention my name one for amount to be anka wabapa Mercy Bear 100 and Felicia Amwako 31 Ghana cedis ama brefi dwaben eho na de free ebaye eradenya mokese mepacho I have sent no so one for wudi anka ho a yentimi emmonti ni die mu uchro wudi na the amount na ka ho simple na yetimi abo why rade onhyira mu nyina even adwen pokro wanya so de bebo awunua no twedi ampon onto nsupa emu nyuma so 0247 27 03 27 0247 27 03 27 and 0247 84 52 0247 84 52 Charlotte Frimpomaa Korankye and as MFK Foundation. My Lydia. Mami, say ade bi wo ho a areho me picture bibi say wa sori anopa na wasi kwan so say wo kwa adwuma ba we eye san kese e na baba betu ye nua be me ya che say asesa na brabo kra asesa na brabo se nyame amem na ya nkotwe ne nsunu ya nto ne yam na sebi wantimi anyina ne na so se be ma anya adwuma oso na ye PSC bibia timisi woni pa abrabo mo ewiase bibia timisi erade na de yekọ na de yeba nyame na gyinagyina ye chi a ye twaka akwa mu ye tenaka mu ye wofie ene de keka ka ho erade boye ho ban ye nua ba man esan kese na ato na sese wono dada motuom ya che se wono pepa ne sebe ne janan na wode ato se de be ya ne nso ho no pepa no aninti adofo ene ahwefo madaroma mamomre yen we yentimi nhwe meti anyina makata mani cause areho na me no me picture say wugina kwan ho a wonsusu da se ebedru anwumre na say obi nwuma boy o say anopa ne de wa na ahye watade o na mom enu anwumre no hwan na be hye watade ama wo ana hwan na be wuro eno ene asem a eda ho entiti adofo nom yesre mo madaroma mamom breye sika na eso 1.2 billion enyasem ketwa yanko aye ntimi Frimpomaa nko ntimi edunti ne yede dan mo se mo maboa na yenua be me ono so nyina ne na so na nhira be di akire ne de
bebre Gertrude Akpalu ewo Holland Amsterdam was send €100 geti erade onhyirawo na onye okese papa emfa emma yenti abusua mepacho ode emma ya still yeguso ayebo aye ntwen emma yenua be ma no onwunwie o osori a wontimi nsori chese nante ekra wo nante ewo dem ha sei no eho ye ne den enti yemwa yenua be ma no ewo bra what's your 0247 27 03 03 27 0247 27 03 27 and 0247 84 80 52 0247 84 8052 abusia yemwa yenua bema mafia Esther Opristia or the Nedia Abba and Nita Kunedu 50 Ghana cedis. Ernestina and so wesu ye board the Nedia Abba. Kofi Buedu 50 Ghana cedis. Theresa Esol 10 Ghana cedis. Esinam and so the Nedia Abba. And Veronica 51. Portia Obrekum 21. Eunice na 30 or Tema. Labadin so the Nedia Abba. Na 20 Ghana cedis. Kobe Blay and so a day 50 Ghana cedis Abba. Boachia Jemine 200 Ghana cedis. Esther Odro and so at the 100 Ghana cedis. Mavis and so the Nede Abba. Ma Cynthia El Mozizongo or the 100 Ghana cedis Abba. Lydia Ofosuhima 51. Francis Mensa 50. Jennifer Mankwa 21. Ya baby so the Nede Abba. Mr. Safo at the 100 Ghana cedis. Michael 50. Monica 50, Auntie Mary and so at the 100 Ghana cedis Abba. Mami Tiwa ewo Cape Coast and also at the 50 Ghana cedis. Yautinka Cloden 50 Ghana cedis. Mary and so at the 20 Ghana cedis Abba. And until also betimi eguswa sende wo de Abba. All right, mafia me da say Ruth Odro 100 Ghana cedis. Catherine and so the 30 Ghana cedis Abba. Aisha to Mohammed Odo de Abba. Precious at the 50 Ghana cedis o Takwa. Gifty Bri Cry and so at the 50 Ghana cedis Abba. Fedaus at the 21 Ghana cedis. And Afe Cecilia 21 cedis. Linda Ajay and so the 20 cedis Abba. Erade Onyamo Kese. Samra Boy also do dear Abba. Christian Blay at the 50 Ghana cedis Abba. Number no koswa 0247 27 mebacho ye nin komo ewa ha ni die mu a mesremo 0247 27 03 27 0247 27 03 27 edini Charlotte Frimpomaa Korankye anase MFK Foundation ubetimi so ediafa 0247 84 80 52 0247 84 80 52 Nuni abema pacha no pay I'm back home ha boni and me ba me wo Canada and I say me fa 1000 brem na omo hospital ni ade na mo pese mo yi bi ba fie ni ade na okay mo asoso na mo okay nti mafia abeje no ne to nchen na se omo a eda hospital ye pese ekoyi bi ebe fie a ye mfa nsoso omo me ye friend say pache friend Mary intim ma Mary intim Canada abrochimemu na onso ye friend say friend Emmanuel body ko Ima na se oboyima body na jo samba oboyima be ma nya me hira o se onso mo me suma o no o de bai why ye da say abusuan ye nua be ma no ye guso a ye boa no 0247 27 03 ana wo obi abechia no odie chiadofo ntia kese nkoma pastor AY Kumi ene antinana ana inshira kese nka maame ana Mary team so nyame nka no ne me da se papa tuntum bro no tuntum afo nyame shira wate abusuya mama yemwa yenua bema ya wakwa ohihia mchese wode ne sesum na no ohwese de mani abre na asese o se MFK ase
botae no nyame ho so me se ewie mu enye nyame sachrana ewie mu enye raden sachrana ai ewie mu enye raden sachrana obo na ni utimu se nisuo ba mensu enso nisuo atata no aha o se sen tena se cha na mensu no eyi ba kesi nti o tena se cha na ensu no ni yi ba ah ai simpacho momra